Dari noventes, Rona 9, Radio Nasional FM, no hare 9, mak hawa domihi Kristu. Ya biba indane, hawa karak impresta, hola ita borsa ini tempo minuto rumah. Atau ita bele reflete hamotuk, no viajen hamotuk iha mori spiritual nian, iha biba indane, lihosi programa haburas vida spiritual nian by the sound lorono hininian. Ia momento kemana kita ne kada convida ita nobun nebe masiste hela programa ita ne atu ita reflete hamotuk kona ba spiritu humildade halo ita servi hofuan. Wenira ita kolhe kona ba humildade o ita kolhe kona ba haraikan ne nudar valores humana ita nebe mak sai centro ba espiritualidade cristão nenian. Humildade mo sai sabe, ba ita ato morisia amadurecimento fier serane nenian. Wanhira ita kolhe kona ba fier buat ita nebe mak itla bele sukat ho ita nia capacidade conhecimento nenian. Fier mos ita bele sukat conta ho números matematika nenian. Fier buat ita nebe mak progresaan iha ema ide-idek ni fuan. Tama ema fiar nebe ma ita iha, fiar ka fe ka ita ni relação íntimo ho maromak. Ida nebe mak tenke mosu mak halo ema fiar na insira sai pessoa humilde. Sai ema ida nebe ma haraikan liutan. Haraikan las buat ida nebe ma fasil. Haraikan dala barak fasil tatu kolia ita ni frase ka ita ni ibun. Kaitan ele fuan sera. Maybe toran tebes o difícil tebes itatu haturu iha itani aksam praktika ninian. Dala barak wanhira ita kolia konam haraikan ita moris hela iha maskara. Ita usa hela topeng. Ida nebema hasubar buat barak nebema sai limitação, sai dificuldade, sai fraqueza ita idak ninian. Maybe nudar srani ida nebe mak morisi a relação nebe mak klean relação basic komaromak pessoa ida ne hakarak nia tenke moris uluk ia graça humildade ninian. Graça humildade ninian halo ema morisia aktu ka realidade ida nebe mak prática realidade ida nebe mak transparente. Tambah hanesan São Paulo rasik hatete lasona hau mak moris maibe Kristu mak moris iha haunian. Se Kristu mak moris iha tenian, São Paulo fahanuin maita, kada itania lia fuan sera, itania aktu sera, itania maneira moris, itania estilo da vida, itania hahalok nebe maita hatudu, iha itania moris ronornian, lasona ita, lasona hau, maibe Kristu nebe mak revelada. Kristu nebe mak moris iha hauniaan. Kristu nebe moris itaniaan. Kristu da ho maneira unsa. Kristu da nebe ma moris itaniaan katak buat hutu nebe ma halo, las tambah hauni intenção, hauni desejo pessoal sera, ou las tambah hauni interesse sera. Mai betan maromak dia nebe mak au semu, maromak dia kidane au partilha ba iha hauni experiência moris lor ninian. Ita partila ita experiência fiar ninian lausia fatin mamu kida. Mas ita tenga manifesta ita ni relação íntima com maroma kida ne lihusi realidade moris nebe real, lihusi ema sira nebe mak ita hasoro iha ita ni moris lor ninian. Tambah saida mak humildade, haraikan o kerendahan hati idane importante o sai sabe ba itania moris lor ninian. Tamba wahira nudar sarani ida. Wahira ita haraikan yana ba ita lakonona itania esperança, ita lakonona itania fondasi fiar ninian. Tamba serang fundação fiar nene tem que tahu haraikan sem nudar sabe. Tamba wahira ita haraikan possibilidade ou tendência ita sai pessoa nebe ma arrogante. Wanhira ita morisia arrogância nyalaran ita labeleneia katak ita laharehetan ema sirene bemak
Morris hamotoko ita, o itulah rehetan sirane bemak Morris limitação e dificuldade, ou sirane bemak iha strata ka iha classe baixo hose ita. Tambane belundoben sera, mak hauhadome iha Cristo. Humildade, no espiritualidade da nebemak, sai centro ba itania Morris lornora nenian. Ia mundo ida nebemak ita tama ita Morris darang, mundo ida ne hatudu ho konkreta maita katak ema barak lakon spiritu humildade nenian. Wahira ita lakon ne spiritu humildade nenian, automaticamente ita se lakon paciência. Ita se menos atu hadome maselo. Ita se menos atu turun maselo. No, ita se susar tebes atu sai benção ba ema serana bemak ita hasoro ia itania Morris loro nenian. Situação dane dia itlabel dan at, mas be situação dane ninia barreira ka limitação makne ita fo hak solok det baitanian, mas ita ignora ema serana bemak Morris ia itania experiência loro nenian, nebe ma ita hasoro ka Morris hamotoko ita. Tanne belunora na insera, no malu karena insera, ma Kristo hadomi. Nudar serani ida nebe mediak, ita tege Morisia fiar nebe autentica. Fiar nebe autentica, fiar ida nebe mak, ita Moris tambah esperança bamaromak. Hanesan São Paulo fahanoin maita, tambah ni fiar ida nebe mak neia ba Kristo, ida nebe Morisias, fiar ida ne halonia hare realidade Moris fototo nebe mak ema hototo buka saila vale ia São Paulo de Moris. Tabania, bania boti da nebe mak vale liu o importante liu bania mak Cristo ne graça la curan ihania. Nunemos ita bela estuda hus experiência santo santa sera. E momento ida ne hakar convida ita to hare hamotok Santa Teresina Dominano de Jesus o nebe mak conhecido ho Teresa Lixu. Santa Teresina Dominano de Jesus, Santa ida nebe mak mate ho idade 6 jovem, idade ruano rosenhat, mas be iha ninia Morris hahu kedan idade infância ninian, to iha ninia mate, nia manifesta donek maromania graça nebe malakuran iha ninian. Iha dificuldades será nebe mak nia hasoro, iha ninia Morris. Ia sofrimento será nebe nia hasoro, iha ninia moracera. Nia tem de telefonida. Importante maromania graça la curan iha hauniaan. Se haunia Morris será nebe mak haunia sofrimento hirakne, haunia realidade será nebe mak hau hasoro, limitação sera. A fragilidade será nebe mak hau hasoro tama haunia limitação físico irane, bel halo maromania graça, bel halo maromania domine makas liutan lahir betida. Ne makhalo liutan mustiak liutan. Importante maromania graça, la bele minus, la bele curan i haunian. Ita haremos dalam barak nia comparan nian, hanesan lapis, hanesan gayung, hanesan aisar. Katak nia valor reheme matangkik, mabe nia fungsaun ne bot. Fungsaun ne bot amasa ita fote experiência sa gayung, nia fungsa hodi kurube, hodi rega, o habokom bato toto. Antau mesmo que ita nia anene foreign like, ia maselok nia matan, mabe maroma konta ita nia Morris, maroma konta ita nia an, kata ita nia ane, ia valor, ia maroma nia matan. Tamane berindo ben sera. Mai taroham ba maromak atu ia ita nia Morris lolor ninian, nudar serane nudar Kristaun dan ebe madiak. Buat ita ebe ita label haluhan katak ia ita nia Morris lolor ninian, ita na fatin haraikan. Haraikan ia ita nia fuan sera, haraikan ia ita nia hahalok sera, haraikan ia aktu nebe ita manifesta ita realiza ia ita nia encontro wa ema sera ia ita nia Morris lolor ninian. Ita rohana tumaroma corona ita na niamak harik bensaun maita. Amin.